Hasti kena kini klasikai toko TISFni Malaimung Panda abo haikeno tiri Farsalo Dharmanagar Government Degree College of TISFni PUILA Malaimung Panda Songjaka Dharmanagar North District Tripura Kesam Town Hall Nogo aro Paimanjaka TISFni in charge eba MDC Sodagor Kolai Manjaka David Mura Singh Dharmanagar PSni SI Doyal Chakma Agartala Subdivision ni TISFni Convener Pritom Tripura Akosong Hambai, tai kulumong yafaro, biskai hambai yafaro, cengbai keringai tongnai, sini serang jati, tai awai mung TV no, ceng tini Dharmanagaro faisok paikya, sini TISF ni PUILA, Dharmanagar sub division no, Malaima Panda khlaina bagai, so o Malaima Panda wo cinoro faisok paikya, sini Borom Ganang TISF ni Central In Charge sini da David Mura Singh loge tongo tai Agartala TISF Subdivision Committee ni Convener Borom Ganang Uttom Tripura oro am chaini no all local ni police procession ni khorcha sub inspector bono tinini narwai as a motivational kognar na bagai bono bo nimantron de chaka boni bo doyal chakma ani yango asujak Omaike Chinoro tini TISF ni PUILA Malaima Panda Songcha Thani Chini Dharmanagar ni je chini TISF convener tongnai chai tongmani bisiti chingoro songjai maka o panda chengyako just tabuk chung bophai sok paitro anabo tabuk panda chengsai rinai boni agolo chung oro jeto freshers meet je oro tangbut ko or ni je panda ni je tamhinai abo performance Panda petang, apa nu cung nugui mana? Hambai. Baik ke mata wajah sabrum tu tahu Dharmanagar penuntut TISF ni coba hai ke ba pengurutan paisa bermam bagai. Belai nak khatung tuku, tam kai TISF simia tiprasa untung jekuno satu sangat untung agoli rogo simisi freshers meet Malaima Panda climber nugu. Tobe ke ba Sini TISF ni bising tu iseng tapo sabrumung thong, Biluniang thong, Sunamurang thong, Kanchanpur thong, Dharmanagar thong, jeng protekta jaga Koilashorung thong, protekta jaga ono jeng Malaima Panda khlainai, ebong chererong ni bahino feedback kahamno, chererong belaino tongjak kha bachajak, karon umai Malaima Panda kebu khlaya age organize khainai kre, and oboni bising tu jeng kok bahino awai mung khlai tongmaka, jeta drugs eko je chamung sitra chawi chini chererong lama koroi tongmani anti drugs awareness untung protekta chini oje pandani bising tei jeng je awai mung chini je tongmani abono tei cherok bahino belai keno kha fursajak আমার বন্ধু সদাগর কলই এমডিসি তাইনে আমার তাদের একটা মানে ফ্রেশার্স মিট মানে হইব এর জন্য আমাকে ইনভাইট করছে যে একটা মোটিভেশনাল স্পিচ দেওয়ার জন্য স্টুডেন্টদেরকে কারণ তো হচ্ছে আজকাল স্টুডেন্টরা বেশিরভাগ ড্রাগ এডিক্টের দিকে Mane maximum students they are going in a drug addicted. So my friend Mr. Sadagar Kale he invited me to give a speech, motivational speech to the students, so they may get good education, well education, and they may do better future for their life as well as they may be able to do good work for the society.